برخوبتنا مشاركتن كل قال هاتنا مها رمضان پیروز باوای کی گشتی نرخ کلوپلان روشاوای کردستان بهابو و بهابونه بارگرانی لسر مل ولاتیان درست کریا جدرک تایبت جا روشاوای کردستان جارکر راگهاند کو یکم روزا مها رمضان و نرخ کلوپلان خوارنه باوای کی برچاو بهابو به تایبتی نرخ کلوپلان خوارنه پیوست جو با جانا روزانه وکا جدر تایبت دا زانین هر چنده لجنین تایبت به چادری کرنا بازاری هنه لی او لجنه به تمامی به ارکی خواه رانا بنو چا پوشیه لی بازرگانان دکن. ناجیزه برخود مجمع نوچگهان ارکی احمد صوفیج بجار دیر کمره دا کو بحثا روشه بگشتی بکه اجدما کو مها رمضان دست بکری و حتی کنها چو گوهارتن تیدا چی بود نرخ کلوپلان دا نبجن داخوازی بهتر لسر چه کلوپل بهتر درست بود لدره احمد کرم بکا شو رمضان و پیروز به ایشالله رمضان خیر و خوشی سر موت ورا تبا درباز به براستی پشتی کو و چر روز رمضان درباز بن او سیبرا او بریارا قدغا چونو هاتنه ده هر وقت رمضان درباز به نظانم یعنی دماغ روشا سوکا دیری که هنکی دبینه براستی مترسی لجم مروف پیدا به بلکه دماغ نرخن هن کلو بلا ما بده خویا گرن جم دولتين دور وا بلکه او نرخ خزعی بن الان ارزاجی ورن دیدن گور خلکین روجابای کردستان هر وها گور سوری اف نرخ کی بلنده براستی نرخ کلوپلا دماغ رمضان هاتی بیکجار بلند امکان بجن یعنی وكو قيرانا كان الخال للرجافة دست بكر تايبت لباجار ديريك دماكو كلوا خرما يعني خرما مادة كدروجية دا خستك لسر تكرن كلوا خرما زيادة درجة 1500 ورقة سوري بدمك نخوا بلنتكي زيادة كلوا باجانا 1150 ورقة يعني نخن براستی گلکی بلند بور دیرک و روجاوای کردستانی. باشا احمد کلوپلن خوارنه ین جانا روجانا باوایکن بجن باش بردستن تبکو بهای و گران بوا هنی خلق معتلنا به تشتکی دماغو بخوازو ده سوک دنبه بهتری تشتا پیدا به که زنارتنه مسئله دهو پر لسوکه هم کار بجن پتاتا نبون یک جار پتاتا جارنا تنبرین لی به دوین سرکه یه خوارنه پیدا بن لی بنرخه کی بلند او نرخه بلند که زنار یعنی اگر ام بجن ها یک مالباتک سه چار نفس بن بخوازن فطارك خزائي پیدا بكن زيادة ترجي 20,000 ورقة سروا بكلفه الراتب موظف السوري يكو راتب بلنتيني راتب الصيني 50,000 ورقة الصيني دمك دروج هذا يراتب خو تبي بخو هكر ام بيجي مريقك خزائي به كاك احمد يعني كاك احمد دبي رمضان او فطارك وتباسكر 20,000 ليره سوري تكلفه بكي او افطار وج چو چپیک وره و اجماع کسین کو افطار بخونی و چند به حتی کو بگه 20,000 يعني ما دسبيك کو هكر معلومات 4 نفس بن لا بيج نفس بن هكر فروجه كي بينن فروج نكمي 8,000 ورقه سوريه السروا جبر كيلو فروجه 10,600 ورقه يعني 6 كيلو ابا زيادة 8,000 ورقه شيبو جغيني برنجي جغيني باجان جغيني رونيك وري صرف كرن يعني
مالباتك جي 4 نفسا جي 5 نفسا فروجكيش خرابيني وهن تشتكو دردورا بزيادة ترجي 20,000 ورقة سوري يل سروا وري حسبادن وكو ما قلت الراتبي موظف نزيدة بلا 50,000 ورقة بي يعني باشا كاك احمد سوال حيوان اجل او گۆشتی گرانبووتێ دا پەیدا بۆیانجی کەس نزیک نابێ ناکرێش بەرگەلێکی گران ئەگەرە کۆکت باست کێ فەروجێکی ئەمریشکە کۆرێکردین بەهتە نزیکە 6-7,000 لێرێ سووری بۆی تەکلیفە کۆی بەسکرین ناوێ مریشکەش بلی خواردنێک و یە 20,000 گۆشتی حیوان گران بۆیانجی خواستەک هەر یەکجاریت سەر نینە گۆشتê حیوان کۆر یعنی بەری سێ-چار هەیڤا هەماش خۆی گران بوو یعنی بەری نها کێلوا گۆشت 500 وەرەقا بوو چۆ 1,500 وەرەقا چۆ 10,000 نها 7,500 و 8,000 وەرەقەیە کێلوا گۆشتê سۆر یê باز an yê گۆلکا lê li ber نرخên çi paz bê çi çêlek bê çi eger nehbon bin yani ev tiştê ku têne gurandin li sûkê qesab bi xwe dixusirin yani ji ber nirxê wan jî gelekî giran bûye ev dema ku hû hesab dike yani qesab jî dixusirin û milet xwe jî nikarî bî goştê henê bikire yani 7,500 8,000 wereqe te çî sûka qesaba yani براستی یعنی هن فکرینه هن نفکرینه او خستکا وکو بره خلق بخوازن گوشته باز بکرن جبور بکن فطار و او دیرکه ده نمایه براستی یک کیلو کش خورا بکه جاقنا نب کتلکا نب شنبورکا نب باخوارنا ده او تشتک دیه لی وقت دی او دیرکه نمایه هم قصاب تخسری هم یکو دکریجی هندکایی کرین هیا و نکاری بکرین باشا کاک احمد اما اینا سر شینی ام بیجن تا اما جا پیکر تا گو جانا جا پتاتا ده ایرو بو ده بو پتاتا سوکه ده نمانا نرخوا اگلو گلکی زیده بوا يعني مقابل نرخوا باوا کی باش نورماله فيكي نرخوي بچرنگیق و بتایبتی دنیا رمضانه خواستک لسر وی جورجی هیا و دهمان دمه ده لجنين چاودێری کردنا بازارên rêveberiya PYD ew bi karê xwe ranabin yani ew nerxê ku têne firotin li gorî ku nerxê rêveberiya PYD dest nîşan kiriye rastî ew nirxê ku têne firotin gor nirxên wa dest nîşan kirî gor wa nirxane ji ber bazirgan jî dibêjin dema ku em bî şînî yan bê keskayiyê dînin ka ji Şamê ji Helebê ji va ciha لسر قالك خالين بيشكنين وارا ضرباز دبن وقالك فيرقوين ضرائب لسر دينا فرقين نرخيبا شينيا بفيرنكي بلند يعني تش باجان بي تش خيار بي تش سيف بن شخوا يان برتقال يعني نهاد داوية وادا نها بتايبا بكشتي فيكي او بلندونا زيدان نرخيبا دا قالكي نبقى ليه تشتن السركة وكو باجان روجانة دبي يعني با آن خيار يعني شيناي كسكاي كلوا باجانا كاكزنار جمال ديريك دماكو بقي 1,100 ورقة 1,150 ورقة براسين نرخكي جرانا جبار بري صالك يجي كلوا باجانا ب 50 ورقة بو يعني 25 ورقة سوري بو يعني 50 ورقة سوري بو كلوا باجانا يكجار اج 50 ورقة هرب 1,150 ورقه راسين نرخكي قلقي بلندگور دهاتك وج خلقيرة لروجافاي كردستاني بلكي نها كيلوا باجانا غور دولتين دردور دمام هو بيجيب ب 1,100 ورقه ولا خوزاي وردي طبيعي وردي فن لغور دهات خلقي لديركي لروجافا قلقي بلندا او كوميتين چاوديريه تموين كودگارنجي او جب راستي يعني نرخ بفيرنكي هنينا ونكارن سوكي بيكجار بقرن باشا كاك احمد داوين برسيار وكا اب حالتك وتا ما جا بيكرو وتداقيا كرن قوتنا خلكي تشدنا خلكي دا بلا وخلك تشد بجا درباري في جران بونا كو تشيبوي براستي خلق بهيفي يعني دماكو
هیوی هبه خلک گازن دا بکن خلک بجن چما اب تشتهنه گران بوا لی دما کو تنکار یعنی درک هیوی تیدا نبه تگازن دی جنای کرن خلک لروجاوای کردستان هک چن نرخه دخله به وکو دمکی هاتی دست نشان کرن یا نرخین ابلن بونا هیا کو نها دبه خلک تاني جياني درباز لكن هيدي لقل قلك سيستما انما كو غازن دا جوابكن يان جوارا دا فاز جوابكن انه كما عرفت تشت ارزانه كما عرفت قرانه خلق بيع جياني درباز لكن بيكو غازن دا جكسكي بكم راستي هيدي وال قلك قوته هزان نما گلک سپاس جبوی انو چه گهانه ما احمد صوفیش باجار درکی کتب مرابوی گلک سپاس